30,000 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟୁନା ଦେଖଉନ କ'ଣ ଗୋଟେ 30,000 ଭିତରେ କ'ଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେବ କୁହ? ନୋକିଆ ନେବ ସାମସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦିଅ 30,000 ଭିତରେ OnePlus OnePlus ହବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବିଲ୍ କରିଦେଉଛି। हाँ बिल कर दियो कहाँ नार करी बिल बेटा मन में लड्डू फूटा कान कर दूची। हाँ हाँ मोबाइल चोरी करछु कोन मोबाइल को चोरी करछु ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରିନି। आउ बारकोड कहीं चोरी जुबे अच्छा 30,000 टଙ୍କା ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରୁ ଗଲା ନାଇଁ।